87.6 Getu FM. Ntio kodia Rais Uhuru Kenyatta enembie gugweketha. I want to thank the Right Honorable Raila Amolo Odinga for embracing national pain over his personal gain when we did the handshake. Utimwire asanti oreu nare aja. Nimesema asante Jacomo. Your Excellency, karibu. Uhuru bukethurwa bureo wa mwembere utwitite. Whatever the future holds, I look forward to working with him to build a better Kenya and Africa. Raila kaburi na Uhuru bokuga nembi bokothithia amwe. Sisi tunasema tunataka tusonge mbele pamoja, tuunganishe wa Kenya pamoja. Na hiyo ndio maana ya BBI. Koti ne augere runge kwe odia wananchi na bore bakuga bwayo. Wananchi BBI ndio mbele. Wangapi wanaunga mkono BBI? Au Uhuru bokeja gochindo egamba rĩrĩa burachokiria appeal. Tukiwa na mawakili kama Orengo tunaweza kushindwa kweli? Temenya tiga kinyagwa odia wananchi. Tutaweza. BBI hapana tumekataa. Ruto imbije muringi orwimbo ruyu muntoku. Noe. Huyu mrembo kutoka huko Pwani anaitwa Aisha Jumwa. Raila ne atakana ne Aisha Jumwa kwenda kuinga umaja. Agwe Ruto orenda Aisha Jumwa athithi ate Kaketi tu hapo. Aya, Raila mwariria arega gukuigwa riu umwinge. Kelele ya nini bwana? Usiniulize. Kwenda. Anakimbia wapi? Tije ni Raila ko mwinga to evera. Sawa, ngoja wewe. Wacha musimu wacha aende bwana. Uragita ni Uhuru na Raila atechoka ukairi. Haya tuendelee sasa. Ruto inkuona kore uogo tuma kuboria. Oria Uhuru akagochokeria. Why are you intimidating small people? Why don't you come for me? Pole sana, kila mtu na mambo yake. Getu FM. Aya, ragwa bwe Mount Kenya East bobangite atari siasa imatereojo. Tio turenda go support muntu wetu bato kaombaga kuri tukamwona ona atika kathurikiria muntu enu uriko ndura rutete kiwanjani ni muturi na ikatukuria muturi na wathome Science of Times anto athoma science ubote mwire tu uria bokuga turiwe ne kongo kanjoka ireme twirire go stand with our person kanda partner na ntubara gutwenda muturi urira ate abo athoni betu barutererura rungirwa Mount Kenya Mauke buba yetu tumatongorie unjuri gorira anto bande ukwenu ate nyinyi wa Kikuyu, wa Meru na Waembu, wakati tutatenganishwa tutasabaratika kwa njia hiyo. Itonga murugara kabokuga bwiki mbogo gwa kiunjuri ontwario u ari tutikuga mtwire mbogo gwa kiunjuri lakini omwa baba kwenda nike bokorega erwa running mate wa Ruto kiunjuri number 1 for Rift Valley Ruto no Rift Valley ni na problem number 2 badwaje baba yetu bagikuyu to banengere muno kagitaka tweberi bachube bandiche wetu nande boreke mona muturi tukwe kumera tumenyaye mulengo ni uriku ndiuragia kethero bokamunga mukono wona muturi aya tero William Ruto tukamunga mukono muturi ugo kugwata manto jareo kwirwa ni mambo ma memba ashari nwije arenda Ruto nonto nejete Mount Kenya mono ugi athikwe mundu ugithe uko muno lakini kuna kitu mbaya kama kuwa kwa upinzani na bute kwenda gwita kiri upinzani tunajua umuhimu wa kuwa ndani ya serikali kanda ugaga nkurie tumbiguore bwibangite tubangite maundu metu wega ana mheshimiwa ni weje Getu FM. Aya, kawira mwangaza nagwe ni mbiego gweketha 2022 geteketo kwenda ikiangavana komwe kurukira na tekeraito wa mumera ningi utegukira guchinda. You know, I will never lose an election. I don't see how I can lose the next one. Nembiende I highly doubt kedra kawira karungama ni untobwae untutima kwa gavana utina digiri kawira na tu ni digiri we ni iriku urenda kwethia kawira atina digiri kumora mbiji ndamwigo university kawira urathomera digiri indigiri ya ithatu nkuthomera ne atende bakira itu bakuga utithomi imenya bathuganagia antu bathomi babeta bambarite bakiara inya ntindito shonko sindwe umenye bate kuona teko karomba gite kiu kia gavana kabaka
marigara ndenda tusemani na King'ang'i ndebene abo achemania nawe aitakira tanzi ngaita aita personality ngaita atamburukio hambinga tamburukia ochokerie ndigiri ya ing'ano kuthomera ya ithatu Gavana Ira Kawira ni nkarari cia iburi nacio na kithomo kiawe. If you didn't have a degree in 2017, how could you have 3 degrees within 3 years? Butiumbika Tongere gushamukia sindwe Getu FM. aya gaturekane na buu na ndikire itu atwire ni mbingi kumweketha Mount Kenya region right now itina kiama bange wena view nyabazuru kwa tuna kiama getu kinya ni nthomaga iri mbashe ni mbije gokwenda guturetera kiama kingi Ndio. munyo kuigwa rekere itu agutwira Kira itu na bwire bratethetie miru ai gavana miaka 5 lakini atwira mantu achiama. Adiuga Mount Kenya gete na kiama thaiji Kiama vingi iko muno twina nyanjuri. Twina kiama kia gitawa kia mbikira kia na iku. kiama So tukerwa mantu achiama kwina nyabia yuthi. Kwina nyabia yeye. aliugira biama bia siasa Twina biogo bitekuo kwina PNU. Etekuo. ekuo Nusu ya assembly ya Meru ni ya PNU. Kwina Jubilee etekuo. ekuo kinya yona kinya kia nopeo Kiriokuo. So utecia mavingi tuchwa. Atwira kama nonga getha getawa kira itu kia kiama. kiama kina rietwa kireito kiumba gwitwa atia kwedi Uni ndi mugambi kiroria ndiona kibati gwitwa United Kiraito Alliance oka o kireito ringa mbicho kiraga antu kwijanoka Getu FM.